توجیکان در آینه تاریخ. صحیفه توجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. صحیفه توجیکان در آینه تاریخ را از موضوع روح جاودانه باختر و وحش حیات بخش ادامه می دهیم. واقعاً در مصرع‌های بالایی محاباتی نیست و از سرنوشت ملت تاجیک میتوان صدها مثال آورد که آتشکده و عبادتگاه‌ها، شهرستان و کهندیزها، قصر و کوشک‌های محتشم، ملک‌های آباد و شهرهای پادشاه‌نشین به باد فنا و فراموشی رفتند. بیایید چندان دور نرویم و بازیافت‌های خزینه امودریا را به یاد آوریم که آثار گرانبهای و ناتکرار آن عقل مورخان و باستانشناسان بزرگ عالم را در 100 ساله آخر تسخیر نموده است. خزینه امودریا یک پاره تاریخ فراموش گشته عهد قدیمه تاجیکان بوده از هزار ساله‌های دور به ما پیام آورده است. در بابت این بازیافت معجزه‌انگیز و نادر تاریخی در سرتاسر عالم صدها گزارش و مقاله‌های علمی و اثرهای تحقیقاتی به چاپ رسیدند. واقعاً همه مقاله و اثرهای چاپ شده را فرا گرفتن کار است مشکل، ولی یک چیز مسلم است که محققان بزرگ و شناخته جهانی از این بازیافت بی‌قرینه عصر در حیرت مانده به صنعت ناتکرار و شاه اثرهای بی امثال نیاگان ما هنرمندان باختری عهد قدیم احسنت‌ها خوانده‌اند. بازیافت خزینه امودریا یکی از عجیبترین هنگامه‌های تاریخ است که از روزهای نخستین پیدا شدنش تا کنون باعث فرضیه و تخمین و اندیشه‌رانی‌های مختلف گردیده است. کسی تا این دم انیق نمی‌داند که این خزینه را اول کی و از کجا پیدا نموده است. از معلومات تا ما رسیده می توان خلاصه نمود که این گنجینه را سال 1877 از ساحل راست پستاب دریای آمو در حدود ریزشگاه با هم آمیختن و پیوستشوی دریاهای وخش و پنج دهقانان یا ساکنان تهجایی این محلها پیدا کردند. آن وقتها موضع قبادیان تحت وصایت امارت بخارا قرار داشت و تصادف تاریخی را ببینید که وضع‌الدین، شکورعلی و غلام محمد نام تاجران بخارایی که خود همان سال از موضع قبادیان و عبورگاه دریا گذشته جانب هندوستان رهسپار بودند، از هنگامه این بازیافت آگاه شده آن را با نرخ نه چندان گران خریداری نمودند. جای انیق یافت شدن خزینه را ساکنان محلی خوب نمی‌دانستند یا گفتن نمی‌خواستند، ولی همینش یقین بود که این خزینه بی همتا نه چندان دورتر از خرابه‌های تخت قباد در ساحل راست دریای آمو به دست آمده است و شاید سوداگران نیز از روی مسئله شوش نقد به از دنبه نسیه عمل کرده از جای یافت شدن خزینه دیده به ارزانتر خریدن آن بیشتر رغبت داشتند. از همین جاست که نام گنجینه یافت شده به نام خزینه امودریا شهرت یافته در عالم علم شور و ولوله انگیخت. سوداگران بخارایی اشیاهای نادر و گرانبها را از یک کس خریدند یا از یک چند کس، اینش هم چندان روشن نیست، ولی همینش انیق است که تاجران کوتاه اندیش قریب همه تنگه ها و اشیاهای طلایی
ва зеваролоти назаррабои хазинаи Амударёро дар анбонҳои чармӣ ҷой дода, роҳи бозори сафорону атиқафурӯшони билоди Ҳиндро пеш гирифтанд. Бо гардиши қисмат дар роҳи сафар онҳоро бодиянишинони қабилаи гилзои Афғонистон ғорат намуда, анбонҳои чармиро низ бо худ бурданд. Савдогарони оҷизу парешонҳол аз ғорат шудани ганҷинаи беамсол басо ошуфтаву андӯҳгин гашта, аз афсари англис Бартон мададу пуштибонӣ меҷӯянд. Сарнавишти минбаъдаи хазинаи ому аз нақлҳои Бартон то мо расидааст. Мувофиқи шаҳодати Вазиятдин, дар анбонҳои чармӣ ғайр аз тангаҳои тиллоӣ ва зеваролоти пурнақшу нигор, бо зарфҳои тиллоӣ, пайкараҳои хурди тиллоиву нуқрагин, муҷассамаҳои заррини буту санамҳо, гарданбанду дастпонаҳои пурнақши тиллоӣ маҳфуз буданд. Аз ғояти раҳму шафқат бошад, ҳисси санъатдӯстӣ ё майли ба даст овардани мукофоти муносиби амал, афсари англис бо сардори дастаи роҳзанон гуфтугузор менамояд ва бозгардонидани ашёҳои хазинаро талаб мекунад. Вай ҳатто ҳамроҳи сарбозони мусаллаҳ ба ғоре меравад, ки макони ниҳонии ин тороҷгарони бодиягард будааст. Роҳзанон қисми ашёҳои ба ғорат бурдаашонро бармегардонанд, вале тоҷирон аз афти кор аз миқдори моли бозгашта қаноатманд намегарданд. Кор то ба ҷое мерасад, ки афсари англис Бартон чандин маротиба ба онҳо таҳдид намуда, роҳзанҳоро огоҳ месозад, ки дар сурати пурра барнагардонидани молу маводи рабуда ва иҷро накардани талабҳояш зану фарзандони яғмогаронро ба қатл хоҳад расонд. Дар натиҷа тороҷгарон боз қисме аз ғаниматҳои рабудаашонро бармегардонанд ва то имрӯз маълум нест, ки аз осори хазинаи Амударё дар дасти ин қавми яғмопешаи бодиягард чӣ маснуоти ороишӣ мондаву минбаъд онҳо куҷо шуданд. ҳарчӣ ҳам набошад, тоҷирони бухороӣ ба Бартон барои пуштибониву шуҷоаташ дастпонаи тиллоиро тақдим намуда, роҳи бозори қадимаи шаҳри Равалпиндиро, ки ҳоло дар Покистон воқеъ аст, пеш мегиранд. баъди сарсониҳо оқибат бо мададу миёнаравии саррофони ҳинду, ин ганҷинаи бебаҳои тамаддуни ниёгони тоҷик бо қимати на чандон гароне ба дасти генерал-майёри англис Каннингем, ходими осорхонаи Британия Фрэнкс ва директори роҳи оҳани Ҳиндустон Грант афтод. ҳамин тариқ хазинаи Амударё аз макони азалии хеш, поёноби дарёи Вахшу Панҷ, бо қофилаи савдогарони бухороӣ берун рафта, дар Ҳиндустон ба дасти мухлисони осори атиқа меафтад ва сипас зебу шукӯҳи осорхонаи овозадори Британия мегардад. яъне дертар қисми зиёди ашёҳои хазинаи Амударёро Фрэнкс харида, маҷмӯи ин осори бебаҳоро соли 1896 ба осорхонаи Британия васият менамояд. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих дар мавзӯи рӯҳи ҷовидонаи бохтар ва вахши ҳаётбахш идома дорад.